Иртәнге намазның 2 рәкәгать фарызы. Иртәнге намазның 2 рәкәгать фарызы 2 қиям, 2 иркук, 4 сәждә һәм 1 кагъдәдән тора. Қиям тәкбирдән соң аяк үрә тору. Иркук бөгелү. Сәждә маңгайны намазлыкка тидерү. Кагъдә утыру. Иң элек кеше ният кылырга тиеш. Ният кылдым иртәнге намазның 2 рәкәгать фарызын үтәргә. Халисан лиллаһи тәгалә. Аннан соң кулларын күтәреп, баш бармакларының битләрен кулак йомшаклары артларына тидереп тәкбир әйтә. Аллаһу акбар. Аннан соң кулларын бер-берсе өстенә баглап, киндек астына куя. Шуннан соң сәнә дугасы укыла. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. Аннары әгүзу әйтелә. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Фатиха сүрәсе укыла. Һәм эштән генә әмин диелә. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Аннан Qur'anның bir сүрәсе яки 3 кичкенә аяты яки bir зур аят укыла. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Тәкбир әйтелә, иркукка иелә, һәм шул вакытта 3 тапкыр иркук тәсбих әйтелә. الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. Иркуктан тәсбих әйтеп кавмәгә тора. Кавмәдә басып торганда тәсмих әйтелә. سمع الله لمن حمده. Баскан килеш тәхмид әйтелә. Тәкбир әйтеп сәҗдәгә китә. ربنا ولك الحمد الله أكبر. 3 мәртәбә тәсбих әйтеп сәҗдәдән тәкбир белән тора һәм җәлсәгә утыра. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر. Җәлсәдән тәкбир әйтеп яна сәҗдәгә китә. Икенче сәҗдәдә дә 3 мәртәбә тәсбих әйтелә. الله
الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. İkinci secdeden tekbir etilip, ikinci rekatının qiyamına turula. Allahu Akbar. İkinci rekatının qiyamında sana hem a'udhu uqılmay. Qulların bir-birsi üstüne bağlap, kindik astına qoya. Bismillahirrahmanirrahim. Ondan soň Fatiha suresi oqula hem işten gine amin aytila. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Andan Qur'anның bir surəsi, yoki 3 kichkina oyati, yoki bir zo'r oyat o'qila. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Takbir aytila, irkuqqa ila, ham shul vaqtda 3 topqir irkuq tasbih aytila. الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. Irkuqdan tasbih aytib qavmaga tura. Qavmada basib turganda tasmih aytila. Basqan kilish tahmid aytila. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. Takbir aytib sajdaga keta. 3 martaba tasbih aytib sajdadan takbir bilan tura, ham jalsaga o'tira. الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. Jalsadan takbir aytib yana sajdaga keta. İkinci secdede de 3 martaba tasbih aytila. الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. İkinci secdeden soň takbir aytib qagdaga o'tira. الله أكبر. Qagdada bo'lganda boshda tashahhud, annar salavat, so'ndan duo oyatin Rabbana o'qiy. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Шуннан башта оң тарафка, соңыннан сул тарафка сәлам бирә һәм сәлам дугасын укып дуга кыла. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Шулай итеп, иртәнге намазның 2 рәкъәт фарызы тәмам була.